everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi su wari amma puraga lakchere. Ado ngasi gi wari sidi rare medical mystery gi wari ne. Ado wari se haudringai da mayam bu happy saji bu cherau ba haina wish taujari. Ado khoi gi world sida bo jat jat ki laina mayam khoi na khangdaba mayam lei size da kano ikan na leirambado sumaina boom turaga laigidri hai kan degidi seda na ha amna oibado adumaina narami kholami karigino di khangdana adumaina laigidi khotkidi haibaga aduguma mayam wari se yam thina interesting oi ko haibadi karamaina karai dagi aduga khoi gi human being gi DNA sida sigi sina mutate toba degi sida rare genetic identity amam yaw sigumba se kari haitare ne yam na lei gare haitare yam rare hadi common di oidaba adubu rare oiba aduga mina su kaya hina khangdaba thijal humjal raga scientist mayam na adegi doctor mayam thijal rakanda phangba adudugi haitare ne dugumba rare medical mystery se ai yam na pamjai ai haitare ai oina bi adu asisu mayam dasu adum wari se khangna ba haina aina wari se pujarapane adu wari se haurage George Decker ko ba chahi kuntra manga suba nupa ma magi girlfriend Juanita siga Jasper haina Indiana gi maphamda leibane ada 1992 gi matamne asida Decker se kano tawbunate maje smoking tawde adegi alcohol gumba kai ka haidi consume tawde aduga ma se metal shop amadi thabak tawba magi health ma walking chili adegi jogging tawdana hiking tawdana adum tawi adu magi health se perfect haidi health haba haitare ne haksang yam phana leiramaga 1992 gi July se sida turn ama lawdine July gi tang ahum 1992 gi sida ma se chakhumda kainoma thonga le hadi thonga le ringai sida ma se khangawdana lok se khangku khure khurak pasida mana ahamada magi maybe khanauda allergy na tabana kanuma mai di hagazaba kotpagi oiramba yai kotlena masu kaya kano tawdre haidi mai di kainbu khalamde adubu ngakta ngamu lera kansida hantakti loks yam kanna khuning e mase ubas mase loks ahu khura ga hena masu worse with henjale adegi mana lokhu bai se ta khoi sadau bingai kan loks khugalap tine खुरप इस माना ना करना तो मासे सोर होन बगा ngamaktreने माना करी नो आई बो स्माइना नाबसु लोकसु थुंगना ते देगी खनाउ नादन हगजना तंदना तोबसु नते करामाय कराई देगी लोकसि तौरे इनो ना मासे खलमे देगी मासे दाइना खन तौरिङाइ सिदा मागी कनोसिदगी हाइदि मसागी माइ थबाक्तगी मागी मखन ऑक्सिदा हेन हगजरगा त लोकसि मासे कंट्रोल ngамद्रि अद माना लोक न खुरिङाइ सिदा मागी गर्लफ्रेंड वानिता से रूम द लैबा अद रूम दगी मासे न तारे भाइदि गौ न लोकसि खुरग हेक्ता लोकसि खोइगी कनो एस्थमा तौबदौना वीजिंग साउंड नंग यावरगा खीरगा हेक्ता मान सोर होनबा ngамदगै खुब उबसदा Wanita sina khali kari no masi kanu je jor se lok su thong su nate adai kanu na bu khopa kaim ba to bu nate nga sai bu kaim to ho de kai no mana lok se khuri si mana thong ni si lo kari no ha ba ga yawra ba jala mana spice nong kai gumba inhale to ro ma le na ma se thogli he di lok se ma he di kan na khuman dana tholap pa sida mana e di chakhum da changak pa sida jor se smaina kanu si mai wall se pair no da lok se khura ga sor je hon bangam dana khoi gasp tawdo air gi hada gaps borga antaraga sorju hor torom basida kano sina wanita sina pakhatna George nang kai tawragi kholaga tawr kan sina George sina kaim tawden makhuna hairaga ma se mai gi phikhaw de gi rumalam puthore rumal se puthora mana long ku basida man haina kuraga mai gi rumal se yeng basida I yawrapodagi masi pakhatna haidi wanita na mu uraga ke har kitare mas phatna mai phikhaw hapsale mana haidi mai ki girlfriend do border tongning de na adubu mai girlfriend na uhore ubadagi di George nang na huziki lo khubu de yawra do it's very serious law doctor sa slaw sini adagi George na ya driver ko haidi ai saning de ko te ka haraga mai ki character ka si khoi gi kanu ma change tawraga ai saning de na nga thau to so kaina ga yam mean oina ngang ba masa du mai na mean oi ba mi su na te da Wanita sina kari no George nang siam na mino rizibo ay nang gidlo lo kure just law na pihong dolo to basta ya dre literally mana ne wanita mana ka sanga kanu kain makhuba sana nga aga lai ai doctor chaloi ai kem tog dina adai wanita sina ma chikang khanga mana nang to bero it's very serious nang andu mana lok chum na khuban hai bai ai kem hai roi do bo nangi lok khu je asi kanu tawre
nang kano yadre nang ido I yaure do ne yara ro hena china mazina literally haidi kano jina wanita jina makhut na paira ga chingtho ga maze pu dagi maze upai le tadana okay haraga somning na mamai mi ga pu maga haidi nampu da doctor da pure na sauraga mazina kano wanita gi matung inare dagi wanita na mai gi kar changaga kano moi ani je moi gi manaki hospital da emergency da thore ngak thora kanda hospital se yaure hospital se yaubaga lok sai mai gi lok se kitang di phare khuba phabasida parking ki lot sida lai ngai sida jo kano sina jor sina ai lok khuba se khara phare chatla sini adai wanita na kai no jos na hari bu kamaina satoino nang na lok khuba da I yauba hai se am serious ni lo sas lo hai sida yadri ne car se tholo hai ba yadraga mana literally kano ga si wanita am khut ka jas maina ga nong tho hai di mana ga wan tan lawn ma khut para chim ba se man ma khut ka hai na ga kan tho ga ai kaim tau tre hai ba ai chaning de si moi astai da kano da emergency da sanga ga siran turan kai kino pungang na ngang kan ye do ni ai kaim tau de hai ba ni just law mi nang bo ne tau da gi di wanita sina George nang yaroi nang atupa nang at least nang na lo khu ba da I yaw rai do kari no hai ba da dem tan che tau slaw na phama lepa ga ai nang na chatra de ai ju ga nang sti ma pham je leng wai na wanita ma khut ma khut chan dauraga car se phamaga khaidi kano ji da car se phamaga leire ai ju leng wai na adagi George so pa le na okay fine law sa slow na dauraga ma hagulaga kano sida emergency ki manung je sanga pas asa tali su tu sauraga sangi ada ma cha su pai na changa pagi tau sida nurse ma moi gi the receptionist the nurse le ma na moi noi haidi kai mateng pangi no khole ke dauragi kholage na hang changa ka sida George na ga swaina ga se sama kan na ta kai na ma khut na ga swaina ga ngak thok pa haidi George che kanu ma kanu character me tau bu wani ta si kai re ma ya mamang da mana ma don't mind him ma do ma sanu ngai ta tauri ni kholi ne tau bu sida George na ai karai dai sanu ngai tri ba ai lok tang khu bani kai no kai ma ya mamang da ga mai nu pis da ga ma gi girlfriends da ma chin ga khomak pa adagi phare nang kanu tau details sing piro kholo nangi chahi ming adu tok busida piu ga yadre ai noi da wari kana mu sananing de ai noi ID ga ai account da piroi haraga ma sai to ga lep ga khumu yadre ni ai kano to rogi sida gi chakrage yare wanita ai kem to drina adagi wanita sina apologize sorry my staff sing to the high my George ki rude behaviors just I apologize to ge phare to budagi moi staff sing jina George dam to question je hangre doga wanita do ina hangi ne wanita na smaina lo khu bda I yaw bu si je check tong ning mani khopren to budagi phare no into the emergency ki room da examination room da lai ro na room da sang ba George na sida du sum wanita sida ko halasi na sum tau le ai kem tau dre moi na paisa me am charge social ni khola mane do tau ne tau ka do wanita sina George it's okay moi asida hoi sida da emergency ku ma chat ba kan mo se ER da chat pa je pisa ti ni ami ko do re ga su ma gi khara serious ori ni na ada ma sa dum George na chatla je halasi na tau le ba sida wanita sina sauraga nang adum tumina pham layo ai wari sa ge doctor ga taro kan nga halar ga ni doctor ne nurse ani ma ga tawra changi changa ga moina kamai hauri no khori no question se hang ba sida adu da su George na ga kanu je doctor na ga hangi ga se amata khum da bine ba nang hana de gi na sa ka dok ba symptom adu da amata haiya de da wanita na khang ma jing no khara haire haira kanda doctor na ma je kan tawre ma gi massage examine tawra kan sida doctor na hai se ma je upper respiratory gi infection guma leiba male doctor jingina antibiotic charaga dum phani khot kani na haire aduda doctor na hai se nang je numi haidi numi ngasi ahingama ER sida leigera khot kera nang observe tawraga nang antibiotic sida nang gi body duna respond positively response tawra yengi khot ke na tawba sida wan kano sina wanita sina hoi hai ge tawringa sida George na hagulaga I am done ai noina ai wanita na hai bagi makada ai lakpani doga ai antibiotic se dum sarge aduga ai hospital la sunglai le haraga lit ma se pura ka mai hu ji examination room ji gi chen thokraga parking lot lai khare adagi di wanita sina sorry doctor ru hair maka mas ikai mai maninga mu chele wanita si jo dai wanita saura mo ani ji mari tongna raga hale adai hidak to tawraga numini ni humni ji hidak se chare hidak se antibiotic se saba ma mayum da saba haure do mayum je hidak ke saba sida phaba kaudre ba ma je ma gi lok se hena khuraga masa se hena sonjele mana lok se khu se da hekta hing nung dang se ma tumdre ba ma hu na dum khudra dum le re do na duga hojik sina George ki skin je blue
kano tawreba blue color changi eba blue color chang pase kai kai dona hada maigi arms ne adagi maigi khusa ne adagi khujin ne aduga maigi mamai se sise loina blue changi aduga phaba ko was like tabdagi maso sonjalapdagi hantakti wanita na mung doctor da mung chat aje smaina nangi gi antibiotic to nangi body na response audre duga nangi body jo je nang blue ole kamai to du nang haidi asi yam pharak tare doctor da kano cha slaw kholo slaw to basida hantakti jors to lok su khuman bane adagi di wanita ga khatna bagi haidi marai tongna bagi mangwanda kano yaudre ko pangan yaudre aduduna hoye na haira ga masu dum lae do wanita na gari se thawra ga lae do ga hantakti ho kano emergency da yaw bus moi gi examination gi da doctor se changak pas doctor se ma ju sai gi George Decker se u bus da nga eba kai dawrage khotla to bus da wanita na nang sai pi bhedap do antibiotic to na kai bo response to dre khotre adu makha mai gi skin jing je loina ma blue change khole yengo mai gi khunjin da gi mamai da gi tawre gi doctor na phari do di chest x-ray ma lawthoga yenga si mai se kari gi no na ada chest x-ray je lawre che moi gi x-ray gi report lak pasida doctor na khangi je pneumonia ne mai gi both the lungs da pneumonia lai re hai basi khange asisina ne ba mai gi ngasai gi pneumonia to bai ba mana lok sa kana khuraga mai gi skin jing je blue changai do kai gi no da sigi lungs manung da infection to bani pneumonia hai se asisina infection to rabani na koi gi body sida enough oxygen je si je changdaba duna condition ama kawe cyanosis cyanosis se oibadagi ne ba mai gi skin jing se loina blue changai se doctor jing sina figure out tong no bo honare haidi ma do masa ikan kana leiramaga kudak to lo khuraga sumaina pneumonia na bani habasida kari na pneumonia se cause tawri no hana mana lo khubagi lok se si je test tawi mona test taw se bacteria gi tawi dagi di fungi gi tawi aduga atopa viruses ma'am taw ki test tawi adugo loina mak se negative la eba magi kanu se ahambada ji magi pneumonia je cause tawri je kari na no je khangdre doctor na atopa magi causes sing roina rule out to ni ko hai inflammation lai bra yenge like dre adagi aluminum pollution hai di ma do metal gi plant da thabak to bune hai ada metal gi plant da kai do wi harakan da mai aluminum gi je saudok halaga inglot ta haijen ba khot pa to bagi ne adu do ma loina mak hai di protective gear moi gi safety gear loina seasonai khole da moi hai sinang soi ga nga inhale to robra hai di kanu aluminum da nang hai ba matam da inhale to robra hai adu gi amuk test yenge aluminum gi adu zo amuk negative lai doctor singjina test se makhan taw basing sing loina mak negative lak to ne ba di ma ngonda magi report se gi matung ina di ma se pneumonia na bam thok te sini adu bu pneumonia di nare kari na nai no se khangre doctor je hujik mako ngawre ba kai gi no da x-ray da di pura pneumonia ne uri ne do ga moina loina mak test taw khuding mak na loina mak negative lak pasida ka do makha ta na mu ka maina process taw ji ge je moi je gyan ta dre nong ma asum mai gi no kano je condition je phalak ta baduna eventually kano sina doctors na open lung biopsy ma tawse na magi pathogen je na mangonda pneumonia tawriba anaba pathogen je kari no yeng se na ada moina kano se magi biopsy tawbagi lungs ki khara lokthoga tissue khara lokthoga yeng basida result se kai lake habada tissue injury ga repair ga hana du khakla mai doga moina figure out to bangam dreba mong magi pneumonia se sum henjele anaba sina kari no haibase adu sum haidi biopsy tawro kan su khang bangam dre jikse jor se hapta ani hum sujale ko ma je ko hospital da leibase my condition je phagat pa ko bom ta leitre doctor sina makhan gi hida kape nurse na mula kani doctor mu la kani mai mu kanu mu check to gani adi mai condition je mu check to gani they were trying to figure out the kara mai anab se kari no mai gi laina se bacteria na tholi bra virus na thori bra fungi na thori bra kari na tho hedi tawri mu ko makhan gi moina test se to man na moi upai leitrabane aduga tapna George mai lungs animak se mathanda sor hon ba ngamaktreba ngamaktabadagi ma se kamai tawge habada ventilator da hapagi oina kanu da pusale ICU da pusalaga ventilation hapchale ventilation ai je nuchito koi gi lungs da force oxygen adu bo moina no matter how much oxygen ko moina oxygen je ha kan to buje moina pump to buje mai gi kanu sidi lok thungba amasung mai gi skin je adum blue oi base adum henjale aduga lok khu bu henjale aduga mai gi body je ai oxygen je tamna sum wasale
finally tha ahum adumaina like layengaga layong khangdana haidi hida kamaina thabino khangdana leiraga October gi ta ahum 1992 sida George se masagi chahi kunthraga manga subada adum si kanu tawrani leiraroi ma se sigrani doctor singh ji hujik baffle oireba habide karina George se amna healthy oiba na ha oiriba nu possible karamba kari lainana so yamna aggressive oiraga amna sathiba karamba lainana masibo heart ino moi su figure out to bangamdre adubu moi figure out to dabde yaroi kaigino haida matungda asigomna haina George Decker dongna kan kan leiramaga khudak pneumonia naraga cause khangdana sigiba haibase moi da yamna science ki haidi medical field di am tin nungai taba moi gi kaya tare ne mai pak taba pot amani aduna moi figure out to dabe ade George na nari ba pot se karino haibase khangna bane hena moi se mam se brainstorm tore doctor mayam se kamain to sigi khochige na adagi moina phare do di magi body se khadi autopsy to base ama hoigi kano ma pathologist aphauba amada oina kauraga ma oina hospital sita kaurasi aduga magi lung se sije autopsy to holakanda karino haibado adudo khangasena yanaraga moina hojiki doctor sida reach out tawrani hojiki doctor gi maming se Daniel C Weaver magi kayata top ability se saina unexplained death oiba George ki gumba sigumba se figure out to bangamba se magi top gunna ma haitare ne magi talent amane adudana October gi tang 9 numin mangani George siraba numin mangani matung sida kano se Dr. Daniel se hujiki hospital sida autopsy to balai Dr. Daniel se lakpaga mana to take to check tawre adagi denni kano doni George Decker ni tawde mana lawthoga mai autopsy gi table do da thamme thamaga ahambada masigi madam nungai ti nupa je na ha su oiri sahi 35 su da ngai askamai tawri no kholi no na khalame dagi mai duty ne mana blade mai kano do puraga scalpel do puraga blade tawraga lelaga thabaki kano singse loina mak loina hangtoga man haibo ribs ahumari hana lokthoe hai loktho thudiraga lokthoga ilangse mana makhutna pairaga aina pukhalaga yengbasida mangonda haidi lungse ubasida mangonda kaino mangapam phaweba lungse akhoi go normal healthy lungse usually yam light oil aduga cotton dongna airy oil hai akhoi kaitare ne yamna mon lauraga yamna akhoi yam light oil bedo aduga George ki lungs di akhoi hekta kano tawraga yam tha lauraga lum lauraga leirambasima ui Dr. Daniel sina lungs se phajana pairaga mana yenge phajana examination hana visual examination tawre khole tawr matung da mana lungs sidagi lungs ani sidagi moigi macha piece macha mamam ka aga mana slide ta hapaga microscope ki makada yengdoini karino magi se sumain tawri sena ada mana microscope ki makada makha moi mana yeng basida rimai ga sagi George ki kano se George ki lungs se hoing sagi thick and heavy oi se karigino haibase clear oi healthy lung dadi I have usually light oil airy oil aduduna oxygen se yam line up pass tawraga khoi gi body da loina sandok da yam lai aduga sigi oxygen je haina carry tawriba sisna yamna tiny sac kama kawe hai mai maming se alveoli ka kawe hai ado sigi George ki lung sigi ma se hujiki alveoli haba tiny sac yam thina delicate oiba membrane amani ko adubu George ki lung da sigi delicate oiba membrane se sije amna dense oiraga khoi gi tha lauraga oxygen aga penetrate to bangam da hai tare ne koi kaino ma manung da khoi gi debris me am yaw type ta lera me do khoi gi sigi form toriba debris ju kano protein ne ba adoduna ngasai gi cells jing da loina mak inflame tawraga oxygen je kano tawba changba ngamdana body da piba ngamdaba gi ni mana loina blue changido no I how much moina force oina oxygen pump tawrasu mai gi lungs ding asai aina haido tha lauraga literally it was like a junkyard thaiba haidi mayam khoi gi kai mayam ama protein mayam tawraga loina mak pano khoi gi kano haitare ne koilas man da mayam ama manung sida yauraga aduduga maigi kano se lung se asi se lokhot pa yadaba oiler me aduduna ne ma sor do nungsit to sum phangmanda dana nungsit moina mayam hapjalazu phangmanda dana dum blue changaga nungsit haidi sor honba ngamuktraga literally ma do suffocate tawne haitare ni mathanda sor honba ngamdana sibane
Hojik Dr. Daniel na khangma ngame haidi magi lungs se pura cellular junkyard ni na adubo siji kari na ohelino haibase asigi result je amu thiba mai di khangba ngamdare ba Dr. Daniel sijo adagi Dr. Daniel jina bacteria fungi viruses parasite mayam gi mai test tawre haidi kari na tholi no mai gi sigi lungs da tawri je na adubo loina mag negative lakpa result na mu hai je George ki lungs di healthy oi haibagi ne ba result ai je mangi kano sida lung sida sigumba bacteria na kainbuk sohande infection ta hande viruses na ta hande fungi na ta hande parasite pu yaw kainbo tawde na khanba sida Dr. Daniel ji matang ma ji matha sare ne haidi back to square one haidi ngasai doctor jingdana figure out tawba ngamda ba dongna ma so mu ade ma sina kari no ai ni ki kano sina di ai gi yeng bagi matung ina di ma gi kano se lung se pura ya de lakhotpa adu magi bio kano se gi result se test tawba gi di amata thokti kamai tawri no kholi no na ma se kyan ta da na ama amu kano tawragi kano gi George Decker gi file do mu yeng again na magi file se lawthoga pare ma se mathang pa ba horak pasida kato ma mangonda particular kano ma interesting oi ba ma yawri Dr. Daniel da haidi hamba kano gi year da hamba lakpa no mitsida masai wanita duna masai doctor amada moi ga sai do student medical gi doctor ni hai kano da mangonda kamaina horoke khola ke na symptom hangba sida jorso kaino hadi cooking tawrambadagi ma lo khura ga khola ga lakpani haibagi ma lairamba sida sai Daniel sina Dr. Daniel sina khangninge ne hadi kari no mana cooking tawdagi hari sima ka dawro ba sano kholam no na da magi girlfriend se asida wina pause mangonda hangi khotke na maji reach out tawbasida magi no pisi phangdare ba reach out tawba ngamdare adagi doctor tharaga mayumda moi sagi kanoga George ka leminare ma mayum du layamdare no pise thiba su kang ai khangdabdagi Dr. Daniel sina asi ma se ka tawji ki khotji mathang sum mai list tawba yengak pasida mana thabak tawba ngasai metal gi shop se sida sigi manager haita owner gi maming je yaw lerame andagi mana sigi owner sigi moi gi manager se sigi dukan sigi metal shop ki manager sida phone tawraga amu hange khotke kari dawi moi gi manung da kari atopa chemical yawge khotke na Dr. Daniel sina sagi manager se moi gi shop se sida phone tawra kanda manager se Mr. Wilson gawe Mr. Wilson jina paikhala padagi mana ai smaina Dr. Daniel Weaver ne ai George Decker gi magi si bagi automotive medical examiner ne magi si bagi matang da kitang question hangi thoke tawbane ma da noi gi dukan do da metal shop da ma se laborer oina thabak thaina metal mail tawbagi thabak tawe hai khopane adu da ai question khara hangi nang amda khumbiro ya gadra khot gadra na tawbusda Dr. Wilson kano sina ngasai gi Mr. Wilson jina manager sina hoi kai no kha kai hangi khot ke hai ba no na hangi Dr. Daniel na hamba question je hangi haidi man exactly George Decker sina kai thabak no noi gi metal shop to da tawri se na anda ngasai manager Wilson duna hasaina aluminum se mail tawraga mana aluminum gi ingot ta pour tawba adu dune mai thabak sen ada noi gi sigi safety measure kamai tawge khot ke du tawge na hangak pasida tang post tawraga manager sina loinamak safety measure di loinamak happy kholi khoi loinamak test tawi akoi sigi haina kano lakpada inspection lakpada loinamak pass tawraba khoi gi equipments ngatani khopani tawre andagi Dr. Daniel sina adudi George Decker se karamba type ki nupa no na khaibang khai di kitang haibirakera na tawbadagi nu kan yam carefully ko Wilson sina ma do paisa da yam na chopagi type ta tawba nupa ni paisa da taw leibane na hairap adagi Dr. Daniel sina interesting oidana karai dagi no ma paisa ma karai dagi paisa no man tali se haraganda kano sina Wilson sina yam carefully hana mo post auraga wherever he could hadi mana kai mana phang mana ngamba pambai sijanaraga ne na haire Dr. Daniel sina phare do di magi hamba initial report ta magi girlfriend na ma do kaino ma chak thongaga kano leramadagi lo khu bane haye do man thongi do kari no khamra na hangak karon sina Dr. Daniel sina Wilson jida hangi Mr. Wilson sina musui na khumning na no haina mukhume
Dr. Daniel sina well adudi George Decker se nogi dukanda ngasai aluminum gi ingot haiba natana atopa kai kai thabak tawgi nang by any chance nang khangbra khotpra na hangbasida hantak se sor sang na hondaraga Wilson sina ya haraga kumak pasida man ahamba haura ise maga kanu ka se George ka se Mr. Wilson ka George ka se sungsan sana di mana zu kanu tong di sungpam pam di thabok tawda yamna khadrak madrak tawi aduga kanu paisa na du man atopa paisa tana ba hona bada yamna sketchy oiba borderline illegal oiba thabak yam tawi kholena adu main hari na khangba yamna khoi potential yam particular oiba potential scam ama khangi kholi George na mas involved tawba khopa ado mana involved tawrize a little bit of silver gold zu khara kanu tawbani involved tawbani ana hairak pasida chom haidi mana kanu sina manager sina George se kanu tawbudo haidi magi phatabada ngang lebdagi Dr. Daniel se haidi mas kaimbo mana ngang is mana nungsidabagi oina ngang lere ena sunakanda reason khangning jiga ina mas phone je almost hang up tawgena tawrokpasida manager sina kanu mu hairakani ko mana sang mana sai amu aduni ma de kanu ga silver ga gold ga chopani khopani na tawrokpasida phone je thangi khalamadagi mana hanjan gold ga silver ga hairakpasida Dr. Daniel sina exactly karamaina gold ga silver ga se ma kamaina involved tawrino haidi mana noigi metal shop ta thabak tawraga gold ga silver ga se kamaina haidi kamaina involved tawrino na question je amu guziki Wilson jida hangi Wilson jina hairakpa pot se asi sina ma je pura baffle oiraga ma sina phone je thamme Daniel sina aduga now mas exactly hu je khange ni George se magi rizmana haina kudakta naraga tha within 3 months si gise karigino haibase ma phajana khange blue jing je hana degi dum whole time adum lairabani ko George ki blue skin olakpa magi behavior change tawraga rude oirakpa violent behavior ngasai ER staff ta doctor daga tawba aduga mayam sina loin lairaga su haite ka hatare ne amaga ani ji haina chu sanaraga correctly kamaina sigi magina nariba reason je karino haibasidi khangdabne ba Dr. Daniel khangbangamise ahamba first night mana lokhu bahawro panumitse asida maja kaino ma thonga ga lei haidana ada mana thongo do madu dinner thongba nateba mana thongise mi maya human teeth neba Mr. Wilson na Daniel da hairaise mana scam gi matangda mana explain tawrokpada George na sigo moigi local gi dentist ki office mayam da chatana haigi loina mak office mayam haitare ne moi dai gi local gi mayam se chatlaga moigi moina maya lokthokpa jing natragana discard tawba ya singje loina collect tawisini sigi ya collect tawna mana Colombia daga magi girlfriend ga chatludaga moi anina ya mayam collect tawraga lai haiba paw su tai kholena Wilson jina Daniel hairam doineba ada kari gino mana ya George na ya jiga kaidobaino mana phutliba kaidoino haibada ziki mana local gi dentist sing dagi ya je lawba chatli je anambana fillings gumba especially hoigi ahanjing dadi ya gi filling tawje anambana gold natraga silver na loina filling tawe adona moina smaina ahangi maya lokthokpa khotpa hoigi discard tawba singse sise mana dok usigi local gi dentist ki ma'am siga wari sanaranga ngangnaraga thammedana adoga mana chatlaga lawdoineba usigi filling specially silver ga gold yawa filling singse ya singje mana mayum da porani aga mana phuttoini phutpaje karam kambo phutli habida ngasai maya sidagi gold je nan thorapaje bo phuttoini ado mana gold filling khatang yawba ya khak phutpo oirmagadi ma sumaina na dana khotna tawraga sibase siramoi ma hingaga leramni adubu George na thong mana ngasai phutli je silver yawba ya suni phutli je silver filling yawba jingdo aduna silver je thongbagi process daisida mercury gi gas release taweba aduga mercury gas release tawrabanina George na inhale tawre gas aduga mercury gas amthina deadly oiko sigi mercury gas na George ki manungda changraga magi lungs loina mak destroy tawbane aduga sisna mood swing mental disturbance aduga ma ngasai mean oiba kopa mai ngasai gas to na manungda mai brain activity da zu hinder tawrini mai lungs to destroy tawna aduga high level of silver inhale tawbase
body je blue color changi hai adugi ne banga sai George ki mai gi skin je loina mak blue changi do George na siba je pneumonia na siba na te adubu mercury poisoning na siba ne adi mayam ai gi wari je side lo sinjarage mayam na gi wari sinu ngaraga di like to view share to view subscribe to view mathangi wari do mung thenarasi ko bye